Om Swastiastu. Anak alit titiang keponak titiang niki mawin anak keponak titiang niki sampun mapitau wen titiang ling ajin-ajin titiang. Ido sane mapesengan anak agung murah agung sampun kelulut asih ring anak alit niki. Sane mapesengan anak agung istri dia Indra Suari niko mawinan banget bisa mana titiang roh mriki nyarengin keponak titiang niki kantun runo talar kenen mangdah ning tatake titiang wanen mriki lamun tenipun runo ten tiang purun mriki bojok titiang. Nah niko mawi titiang roh mriki pun kantun runo dados preksa mriki. Inggih titiang ten makeh mandur asa punika tujuan titiang mriki wantah ngereh tambo keponak titiang ki mangdoipun seger uger mulih melejebol nggih lubreyang titiang medakian titiang taler mangkin lubreyang titiang pacang medal titiang pun pianak titiang nggih nggih aku kawin tenang penglingsir sareng sami saking jero kesiman kusumodadi ngerauhin waru penglingsir iki wantah lunas tambo sampai ke bawah saldi wau mungguin tambo niki ido agung murah agung sungke gonggek midang nambin sedang gitu. Oke ini tujuan penglingsir tahu wantah nyikiang gonggek kesarangan untuk gung murah agung mangdo prosido alaki rapi seperti Gongge istri dia Indra Suari aji ngidih kan Gongge mangkin Gongge sampun kemuaste nyalanin gre aste asrama masa berumah tangga. Gongge harus siap menerima baik ada kelebihan dan kekurangan beli gong murah agung aji ngidih makin dua gue merahagung medui tetegan nih pertama ring nak lingsir gue merahagung kaping kali ini ring terus awak makin tolong kerjasama nih kan kepetang nih kan kerjasama aja bingung semangkon harus kerjasama dan gue merahagung tunah saji mangga tetap lunas pengrestu dulu pato dia iko ajin gumrah agung lagi pun iko lunas pengrestu kebahagiaan berada